hi incubator sim dan chomcha ina le tha deu hin tin ei pawa ki sim ding hin YouTube ho che yang la incubator sim dan hi English a hin alo la kol pawa imu deu hi in hizong la tunin pat ma sang je ma yal na la ko na kai min thangin ana sim inamu uzong umintin didung zo ya chu kalani in asim dan sa ding ti video request and bol dung zo ya tu ni hi sim dan ni ga veo tin chom chan tar incubator sim na dinga he angai cha he box si ma sa pe na hi in hi cha adinga he hi chahi nga koi no ho thermocol oi thein hi choi khat ngai ding hi in tin asin ki tu ding ngai ding hi in ting la dang angai cha ding khat chele electrical system langa light la lut na ding extension code chung hin tin aban le incubator a dinga he poi mo pen che hin chi thermostat akitin thermostat na ko na he ama adapter lại na sụp tổ là ding thì trong thì in tiếng là ngày chắc kít ding khát vòng số ba nào chơi cả về leo hơn nấu đâu nó kéo in fan in cái chiếc fan thì ngày sunga thì coi in tiếng là tùy in bulb in thì cho sẽ anh incubator kat sim do na dinga ema la eman apin tui op telwa eman kyo electric kyo sa cha ko na he ki kyo sa hin hi chi angai na dik hi chi bol don dinga sa ngai cha cheng cho hi in la veo te hi chi thermostat hi sunga temperature sim na in fan ng control chil ting la light dong control hin ma hen ichi electrical store ho ti modi hin phai langa ko ichong phai langa kela hin hello yong le online na jong mu the hin tin ichi setting hi ngai hin ichi setting na dinga hin number living ve sagi ve lang he setting hi kat li bola he ni bol ko ding ngai de hin cho si zo te na chun a temperature chu koi tu ngai he zo la chun sung langa ho jong hi fan jong hi line ni chi koi in line kat au min la te ting le tui bi dang ai koi am te le humidity tui yong ngai cha he in asung alum te na ding alo la wat na dinga it pai thermostat na ko na hin ama khao khat galu nin tin che khao pa he ama hen temperature asunga asat adat pa he akot a het to a langa ko na he setting a ke bol pa hen a control ji na sung he ni che phat chum na ele a pi hin ni som ni tabang he alo hap ta thum tabang he a tuya tha hen tuya tha zo ten hen ni som ni len ni get hello la khat wal he op kit he in op na ko na chu an kia wa he la kia na ko na no te ada na ding ge he thani be lut kit he in it chu asar kar che vet le pin atui kia wa atui te no te an da kina atui an tha kia kit khoi vet le thali langa hanga lagup lang hi kum ke tabang hi chi kum khana he hat pe na he pi khatin thum vei atui tha man in hi jong la gang lu ho chani ri ham bo tha man hi chu ki palta na incubator ra he ki somni atui tha chai la ila pi a chala ya ni somni le ni git tabang yop sai la incubator ra he ke au je nga chu eman ki wa hi nga hi in teng a pi yong free ta aban hap ta khat ham om le atui aban tha ke the ama bol di chu tui tha di bo ngi de tai ya chi aphat chum na hin aban ting la video a he atui hi itik maintain ki bola ni izat
iti kisa sa ham ti ho he in vet diu mai tan tin cha hin tuilin ho he bato tuyong hi je in bato dong ti koyen chen la tuyong ti koy he je hi in asim dan momong hi video tha bol kiding hi jong la bula pan age pat na aga asim dan akoi tu dan ho jong hi chen la setting ki bol dan ho jong hi e ho pau man chawa in bol diu he mai je ngi ama he temperature dung zuya khat be la hong thi ji hen lai tho dong ki aboi pon chenga hong tampi ani kho dung zuya he tarik dung zuya he ki ji a he si bol wa he la me lo se ki ha khen thei lo di incubator se madinga he light to pi mama hen light he achat vai le tu yong chawai yeng the hin ya he thingla langa wang he light achat vai ta yong le ti twang dynamo he tinei che hin ti chi 5 kb hong hin tin light le na le na tan fridge alo le electrical system ho tam ta kai zo hin ti choi ki mang cha hin ti choi yong hin khatel video in send du he nanga ko tengki ki sema sa ko na tui hung su'a laya ko na he turbine motor ma ta ko na slide an pi do he ya he nei nu in ana pi pet ta hin sa te va to te bo na wa kop jeng tai ai nom sa thele ve langa ho